Amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Kayonza, kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Haravugwa inkuru itangaje, aho muri aka karere hagaragaye inkuru idasanzwe y'umugabo witwa Muhawenimana wasezeranye n'umukunzi we Tumukunde Alice, ariko bageze mu rugo rwabo rushya umugore yanga ko batera akabariro. Ibi rero byabereye mu mudugudu wa Byimana, kagari ka Rusave, umurenge wa Murama, mu karere ka Kayonza. Uko byagenze rero nk'uko byatangajwe na Masengesho Clementine uyobora isibo, Muhawenimana yari amaze gutandukana n'abagore babiri, harimo n'uwo batandukanye bari mu mahanga. Nyuma yo gutandukana n'uwa kabiri, uyu mugabo ngo yafashe icyemezo cyo gushaka undi mugore. Nibwo rero umuranga yamurangiye Tumukunde Alice wo mu karere ka Rwamagana. Nyuma yo kumurangirwa, aba bombi barahuye baranashimana, bigera naho rero bafata icyemezo cyo gukora ubukwe. Hanyuma rero ubukwe bwabo bwabaye ku itariki ya 13 Nzeri 2025, werekejwe n'imihango yose isanzwe ikorwa. Muhawenimana yakoye ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse bombi basezerana n'imbere y'Imana mu itorero rya ADPR i Kabarondo. Ibyabaye rero mu rugo rushya nyuma y'ubukwe, abashyingiranwe batashye mu rugo rwabo. Amakuru aturuka ku baturanyi ndetse no mu muryango avuga ko Muhawenimana yagerageje kwegera umugore we nk'uko bisanzwe ku bashakanye, ariko Tumukunde Alice akamwima ndetse yanze ko batera akabariro. Bivuga ko iyo baryamaga, uyu mugore yajyaga ashyira hagati umwana yatahanye muri urwo rugo kugira ngo rero umugabo we atamukoraho. Nyuma y'icyumweru n'iminsi 2 gusa, Tumukunde Alice yahisemo kuva mu rugo agasubira iwabo i Rwamagana, asiga umugabo we mu rujijo. Biravugwa ko icyaba cyateye Tumukunde Alice kwanga umugabo ari uko yasanze atari umukire nk'uko umuranga yari yarabimubwiye mbere y'uko bashakana. Muhawenimana uvuga ko yahuye n'akarengane, yatangaje ko agiye kwiyambaza inzego z'ubutabera kugira ngo basubizwe ibyo yatanze byose mu bukwe, harimo inkwano n'ibindi byose byakoreshejwe mu gutegura imihango. Ibyabereye rero mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko by'umwihariko no mu karere ka Kayonza ka Karongi. Babwire ko washinjwaga gutera inda umwana we yakatiwe igifungo cya burundu. Urukiko rwisumbuye rwa Karongi ruri ku cyicaro cyarwo i Karongi ku wa 4 tariki 25 Nzeri rwasomye urubanza ubushinjacyaha bwari bukurikiranyeho umugabo w'imyaka 46 wakekagwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 14, rumuhamya icyaha rumukatira igihano cy'igifungo cya burundu. Icyaha yahamijwe yagikoreye mu kagari ka Gitwa, umurenge wa Rubengera, mu karere ka Karongi, ubwo yari yasigaranye n'umukobwa we mama we yagiye gukura ibijumba. Iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga ko yahengereye umwana we yinjiye mu nzu, aramufata amujyana mu cyumba, aramusambanya, arangije amutegeka kutabibwira mama we. Bivugwa ko nyuma byaje kugaragara ko yamuteye inda n'umwana abibwira nyina. Uwo mugabo rero atangira gukurikiranwa. Urukiko rukaba rwemeje ko ahamwa n'icyaha cyo gusambanya umwana, rumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza hashingiye ku ngingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. N'ibyabereye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Duce mu gihugu cya Uganda, bagwire ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe watashye ku mugaragaro uruganda rukora imodoka zitwara abantu benshi rwubatswe i Jinja ruzwi nka Killer Vehicle Plant. Museveni yavuze ko ubukungu bwa Uganda buri gukura ku muvuduko wa 7%, yizera ko buzagera ku 10% mu gihe igihugu kizaba gitangiye gucukura ndetse no gucuruza petroli. Yagize ati, dufite icyerekezo cy'ukuri gishobora guhindura imibereho y'abaturage b'igihugu cya Uganda. Avuga ko uru ruganda ruzafasha igihugu gukoresha amabuye y'agaciro gifite rukagabanya ibyo rutumiza hanze byatwaraga miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Yatanze urugero ku mabuye akungahaye mu duce twa Kabare na Butogota ashobora rero gutunganywamo ibyuma bikomeye cyane. Imodoka zizakorwa zizaba zishingiye ku ikoranabuhanga rigezweho, izikoresha amashanyarazi ndetse n'izivangwa, no kuvuga hybrid, zikoresha lisansi cyangwa se mazutu ariko zikanakoresha amashanyarazi. Museveni yavuze ko ibi biri mu cyerekezo Uganda ifite cyo kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Yongeraho ko uru ruganda ruzakenera amabuye ya lithium aboneka muri Ntungamo n'ahandi mu gihugu.
Perezida yashimye abanyabwenge bo muri kaminuza Makerere binjiye mu mushinga wa Kira Motors n'urwego rw'inganda rwa Uganda, bashimira ko bagaragaje ubushobozi bwo guteza imbere igihugu cyabo cya Uganda. Uru ruganda rwatangiye kubakwa muri 2018, ubu rukaba rugiye gutanga imirimo myinshi cyane ku rubyiruko no kubongerera ubumenyi mu by'ikoranabuhanga rigezweho. Museveni ubwe yagerageje imwe mu modoka nini zizakorerwa muri uru ruganda, avuga ko zujuje ubuziranenge nk'uko yabyitangarije. Reka tuve mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Byamungu yasobanuriye abatuye Nzibira impamvu M23 yahisemo kuhafata. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'umutwe wa AFC M23 General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu yasobanuye ko uyu mutwe wahisemo kwigarurira umujyi muto wa Nzibira mu rwego rwo gushyira iherezo ku bitero ihuriro ry'ingabo za leta byagabaga mu duce dutandukanye zikoresheje kariya agace. General de Brigade Byamungu yabigarutseho kuwa gatanu tariki 26 Nzeri ubwo yagiranaga inama n'abatuye muri uriya mujyi. Inama yakoze nyuma y'iminsi 5 ingabo za M23 zirukanye FARDC na Wazalendo muri Nzibira nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye mu cyumweru gishize. Byamungu yabwiye abatuye muri Nzibira ko ingabo za leta Kinshasa zifashishaga uyu mujyi muto usanzwe ubamo ikibuga cy'indege mu kugaba ibitero muri biriya bice bigize teritwari ya Walungu, byatumye M23 hitamo kuhigarurira. Yaboneyeho ko kwizeza abaturage ko abana babo bagomba gusubira ku ishuri. Ikindi za bariyeri ingabo za leta zari zarashinzwe ku mihanda zikaba zigomba kuvanwaho. Ati twaje kwigiza kure ikibi ariko dukomeje kubahiriza agahenge. Guhera ubu amashuri ashobora kongera gufungura imiryango. Ikindi za bariyeri ati mwahohoterwagaho ntabwo zizongera kubaho. Umuyobozi wa teritwari ya Walungu Madamu Nshengamungu Buhenwa wari kumwe na Byamungu yasabye urubyiruko ayoboye kwiyunga kuri AFC 23, anasaba Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kwishyikiriza uriya mutwe aho kwirirwa zihunga. Kuri ubu amakuru avuga ko nyuma ya Nzibira umutwe wa 23 ushobora no kwigarurira umujyi wa Shabunda, ibivuze ko yaba ifungiye ingabo za leta inzira zazifashaga kuzibona ibikoresho ndetse n'umusada, nuko rero bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika Masad Boulos yagaragaje ko ubuhuza bwa Qatar ari bwo zingiro ry'umuti w'amakimbirane ari hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23. Yabitangaje kuwa gatanu tariki 26 Nzeri iruhande rw'inteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye iri kubera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muyobozi yavuze ko amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe i Doha hagati ya M23 na RDC muri Nyakanga uyu mwaka ari intambwe yatewe intambwe nziza yahaye injyana imishyikirano. Yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Kongo, buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa no kuvuga byemeranyijweho. Mu ntambwe Boulos Masad yagaragaje nk'izimaze guterwa mu biganiro bya Doha harimo kuba M23 na Kinshasa baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa bazafashwamo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Yavuze ko usibye guhana imfungwa abahuza bari gukora ndetse no kuzindi ngamba zirema ikizere ariko agendeye ku gukemura impamvu z'amakimbirane zigaragara mu mahame yasinywe muri Nyakanga. Muri izo mpamvu muzi umujyanama wa Perezida Trump yavuze ko harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za leta ya RDC ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Yagize ati ndatekereza hari inzego 9 zo kwibandwaho kandi zimwe muri zo zishobora kuzatwara igihe kinini, zimwe muri zo nanone zishobora gutwara ibyumweru bike. Urugero nk'ibibazo by'imiyoborere, hari ibibazo ku miyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi bintu byinshi byo muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjiza cyangwa se kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi n'ibindi mitwe. Ati niba bamwe bazinjizwa mu ngabo za Kongo abandi bagashyirwa mu nzego za guverinoma. Masad Boulos yavuze ko impamvu zimwe muri ziriya ngingo zatwara igihe ari uko hari zimwe zigomba gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko nshinga rya RDC. Yunzemo ko nyuma y'imbanze z'amasezerano abahuza
bahugiye ku gushaka uko M23 na Kinshasa basinyana amasezerano ya nyuma yo guhagarika intambara muri rusange.